What is up, madlang kaon? So kami na po ni guys no, ang mga tsakahunog na wong. So, shout out na mi. Shout out din ni Lorix Loreto of Parikoy Brothers. Hello! Hi! Hi crush, pa-shout out. Ingon si Royal Mary de la Serna. Kisa po ka isa. Char, sana all. Pa-shoutout po from Antipolo City. Comment from Ligaya Rubenta. Dayon, hi sa 101 Pinoy Vlog. Ningon siya dito sa comment section nga. I-shoutout po ko Joyce. Number 1 fan ko ninyo. Basta ang Siquijor TV. So, hi! Hello! Just keep on watching. Shout out ni Mark Reynan Daob. Hello! Hi! From Muscle Jump Panghatag net. Haha, napay kumbira diha. Pa-shoutout on niya. So, Hi, mo, Rose. te. So, maura ka to guys, no? Sa mga ganahan diha magpa-shoutout, comment ra. Comment down kay shoutout ka po mo next video. Ug sa mga wala pa diha naka-subscribe, palihog na mig subscribe. Panabangi in taon. Para ma-update mo sa among videos o sa mga kabuang, just please click the notification bell. So, see you sa next video. Kami ang taga Siquijor Foodemic. #madlangkaon. Your hub buddy.